Akaingia mbele huko ndapi? Unafuatilia tu mbele huko ngapi? Ndagira ngo rero twongere dukomoze rwose kuri aya makuru benshi mu bakunzi bacu bari bakomeje kugenda badusaba ko twakomozaho n'amakuru ajyanye n'intama iteka ryose dukunze kubonana bamwe mu barwanyi ba M23 mu bice bamaze iminsi bigarurira ubwo bafataga Nyamirima. Twabonye abarwanyi ba M23 baherekejwe n'intama y'umweru, sibyo gusa ku munsi w'ejo ubwo bafataga umupaka wa Shasha n'ubundi bakiriwe n'abaturage no mu nama bakoresheje abo baturage. Turaza wenda no kubashyiriraho amashusho mukomeze mubikurikira. Bari bafite intama, ntabwo ari muri ibyo bice honyine twabonanye intama, ahubwo murabyibuka ubwo rero bamwe mu bakada ba M23 basozaga amahugurwa n'ubundi mu rugendo bakoze bari bafite intama imbere yabo. Iyi ntama kandi yagiye inagaruka cyane mu mafoto twagiye tubona mu bihe byashize, iri kumwe n'umwe mu bahoze bayoboye urugamba rwa M23 ya kera ni Rurankunda, nawe yari afite intama. Iyi ntama n'ubundi twagiye tuyibona mu mafoto ya RPA ubwo yabohoraga igihugu cy'u Rwanda, nabo bari bafite intama. Iyi ntama rero ivuze iki? Iyi ntama niki isobanuye? Twagerageje gushakisha hirya no hino ngo turebe ko twabona ibisobanuro by'iyi ntama ku rugamba. Ntabwo twabashije kubona amakuru ahagije kuri yo ndetse n'icyo bivuze mu bijyanye n'urwo rugamba, ariko nanone bihuzwa n'amateka y'Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda rwo hambere, bigahuzwa cyane n'aborozi bo hambere bo mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye rero tubikomozaho mu buryo buvunaguye, tuzanakomeza rwose gushakisha ibijyanye n'aya makuru, tuzagenda tuyabagezaho mu bihe bitandukanye. Bityo rero nkaba nongeye kuguha ikaze mu makuru atandukanye n'ubundi tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Nanakwibutsa ko rwose byoroshye cyane kujya ukomeza kubonera ku gihe amakuru tugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe, ubundi tukajya dukomeza kubana n'intama yakunze kugaragara mu bihe bitandukanye. Bugondo, RPA Inkotanyi, Betty, Generali Rurankunda ndetse na Ushindi kuri ubu ngubu niyo ifitwe n'abarwanyi ba M23. Twagiye tuyibona mu bihe bitandukanye, aho yari ifitwe n'uwitwa Generali Ernest wa M23. Aha rero ndabanza musubize inyuma mu mateka, nkwibutse ko mbere ya Gihanga Ngoma Ijana hari umugabo witwaga Kigwa. Uyu nk'uko twabyize mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda yari ikivejuru ngo yamanukiye mu bice byo mu Mutara. Uyu ni nawe ukomokaho Abanyarwanda, niwe wahanze igihugu cy'u Rwanda. Uyu Kigwa bikavuga ko yari ikimanuka, nubwo ibimanuka bitavugwaho rumwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kigwa yamanukiye aho bita Mubari, ava mu ijuru rya Gisa. Uyu akabyara Mirano, Mirano akabyara Kijuru, uyu akabyara Randa, nawe akabyara muntu waje kubyara Kazi se wa Gihanga. Gihanga rero turimo kugarukaho, uyu niwe wahanze igihugu cy'u Rwanda. Se wa Gihanga yari Kazi, naho nyina akaba Nyirarukangaga umukobwa wa Nyamigezi yakabeje watwaraga Mubari. Aha rero Gihanga niwe wahanze ingoma y'igihugu cy'u Rwanda, mbese arema u Rwanda. U Rwanda rukaba atari ubutaka, u Rwanda si ahantu, ahubwo u Rwanda ni abantu. U Rwanda ni umuco w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni urukundo, nk'uko byagiye byandikwa na abahanga bo hambere. Mu muco nyarwanda rero abantu bakundaga inka. Umukene, umukire bose bahuriraga mu gukunda inka cyane. Byakurikiye abana babo kugeza n'uyu munsi, nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Intama rero ni itungo mu busanzwe rikunze kubana neza n'inka. Iyo watunze inka rero akenshi biba byoroshye cyane kuba wakisanga mu bihe byo kuba wabona intama cyangwa se wakorora intama hafi yawe. Inka rero akenshi nk'uko amateka bigaragaza ishumbushwa intama, ariko nanone bitari ibyiteka. Aho rero niho
mwakomeje n'ubundi kugenda mubona inkotanyi ubwo zabohoraga igihugu cy'u Rwanda nazo zifite intama yitwaga Bugondo. Nubwo rero iyi ntama nayo ifite buryo ki yaje muri batayo yari irimo kapiteni Kayitare Vedaste. Uyu rero numwe mu bari bayoboye urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, ariko iyo ntama yaje kwisanga muri iyo batayo. Abasesenguzi bakagaragaza ko intama n'ubundi n'itungo rigaragaza amahoro. Dukomeje rero tukagera kwa General Rankunda, nawe yari afite intama ye yitwaga Betty. Muri AFCM 23 nabo twabonanye intama bita Ushindi. Aha rero abanditsi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko uku kugendana n'intama uko abarwanyi ba M23 ndetse na RPA, tuvuye ku bijyanye n'ayo mateka twagarutseho, intama ni itungo rigaragaza amahoro. Guhuza rero izi nama biragusaba, ndagaruka kuri izi nama yaba ya RPA, ya Rankunda ndetse n'iya M23 y'ubu ngubu. Guhuza izi nama biragusaba guhuza ibisekuru abazifite bose bahuriyeho. Gihanga Ngomijana wahanze u Rwanda, niyo wakata ubutaka ukajyana bamwe hirya no hino, ntiwabaka cyangwa se ngo ukate umuco, ntiwakata urukundo rw'inka n'abantu, ari naho benshi bahera bahuriza kuba iyi M23 na RPA bose barakunze kugaragarana intama ku rugamba, nuko bahuje umuco uko bose ari abanyarwanda. Muri make rero twavuga ko iyi ntama ikunze kugaragara iri kumwe n'abarwanyi ba M23, bihuzwa cyane n'umuco w'abanyarwanda, bigahuzwa no kuba intama ari itungo rigaragaza amahoro n'urukundo. Uko rero uko byifashe, reka n'ubundi twongere twikomereze n'amakuru ajyanye n'uru rugamba rurimo kugaragara. Izi ntama mu bice bitandukanye bari kwigarurira baragaragara bari kumwe n'iyi ntama yitwa Ushindi. 5 kuri 5 rero nta kindi usabwa we nukora kanze subscribe. Amakuru menshi atandukanye nk'aya ngaya tuzajya dukomeza kugenda tuyakugezaho. Yote mlikuwa nayo inafanya nini? Tusaidie kujenga nchi, kuna vijana sawa ndio kupigana hawataweza. Ndio chama ina nini? Ina nguvu. Ndio wafanye nini? Ndio waelezee wa FDLR warudi wapi? Haiko nini? Haiko wakongomani warudi kwao Rwanda. Ni vile. Namkore sana. Kwanza leo tunaona mlikuwa mnafunga, mfungure activity kweli. Nika. Unasikia nani? Ndio. Sisi tuko kurudia tunaelewana. Ndio. Bobe. Sema muziki. Mtoke kunani ya nane ya FDL. Ile majeto amutaipataka tena. Amutaona katana barieri ya FDL hata chama inanituma kama niwaelezee mpore sana. Mpore chama inawapenda. M23 inatutuma hapa ndio walinde na mali yenu. Ndio. Kama uko na sandorali yako, kama uko na sampra yako, tembea nayo bila shida. Okay. Hakuna telefoni tena tutaendaka. Tuko wa ndugu yenu, tuko wakongomani wenzenu.
ukikuwa na shida tutawapatia nimero, mutuite mutuelezee. Na kwenye M23 iko hakuna shida yenye inakuwaka pale. Wote tumefika hapa, kuna mwenye wameingia mnyumba yake? Hapana. Kuna mwenye wanaomba karte? Hapana. Wanaomba franga? Hapana. Kuliko tuwaombe franga, sisi tutawapatia kanasi. Ya muhimu tupate habari. Tunasikilizana? Tuelezee kwenye wale wameenda kwenye wamepitia. Tutawatafuta mpaka. Ndio. Tunaelewana? Ndio. Ninawaza tuelezee chama nini? Chama ya M23 mnanituma nini niwaambie nini?